chéad fáilte chuig Fleadh 26, tá ag teacht chomh beo ón ionad cuscún an seo I méal firste. An chéad Comórtais atá roing in neomh ná Comórtais Síonseir Ceol Beirte Senior Duets ag Fleadh Sathairn agus mar luig mé tá ag teacht chomh beo ón Waterfront an seo I gceartlar chathair méal firste. Is mis sé Fleadh26 agus ba mé libh feadh an lé in neomh agus muid ag srothú beo os na Comórtais. Tá I tnú go mór. Agus bí cínta go bhfuil sibh á roinnt bhór scéalta líon gan leisceil ar na meán hóisialta ag Fleadh Cheol agus hasclub Fleadh26. Tá muid réile tosú ag an géad Comórtais an seo a chamuid súil chun tosaigh ar na Comórtais go léir a bheith á throthú a going thar an deire seachtainna. I tosú inis go díreach leis Ceol Beirte ag a 10 clog, go tá muid cúpla nóid déanach ach tá muid réile tosú mar dúirt mé. Ina dhéag sin ag leithirtrééis a héin beag Comórtais an bhanjo, Comórtais Síonseir a ríist, agus an sin Comórtais na Crite faoi 8 a tosnú ag a 5 chlog. A mórach ba muid a díú ar na bannaí chéalaí, an chéad Comórtais ar maidin Comórtais faoi 2 agus an sin Comórtais Síonseir buachfuinte na Comórtais ag Fleadh Sathairn ag teacht chomh ag leithirtrééis 5. Well, a chuirde bhí fésta ceol an seo inné ach níl éon áras ach go mbeidh fésta roing in neomh agus tá muid réile tosú níl éon bhuiil eile roing inis tá chun dul díreach chuig an státe chuig banantí fáilteoir sinní Jacinta ní chanéile. Gur míle maithad, Fríde. Dírí be runní úsle agus fáisteach chuig Fleadh Cheol na Héireann 26 an seo méal firste. Tá míid an seo ag an Comórtais Ceol Beirte os cían 8 bliana déag agus is féidir libh muid áils ar YouTube, Trad TG4 agus ar comórtais.ie. Welcome everyone to Fleadh Cheol na Héireann 2026 here in Belfast. How are you all doing this morning? You good? Very good. We are here at the Duets over 18, so hopefully it'll be a great competition, no doubt it will. You can find us on YouTube, Trad TG4 and comórtais.ie. Sé na multri tá aine ná Ryan Hackett agus Kathy Kirk, so they are our adjudicators. Couple of foreground, a few housekeeping announcements. Dilni cínta go over phone poke and muchta, so please switch off all mobile phones. Dilni cínta fannacht iver siachan, so please stay in your seats while the competitors are performing. Any late slips, please hand them over here to Margaret. And if you're coming in as well, please make yourself available to Barclay Gavin here as well. The doors éilethe, so emergency exits are here to my right and left, and the doors up there. Agus freisin tá siúrma trophy in seo a ríist imléana. There's a winner area here again this year for the winners. And the presentation times today are 1 o'clock, 4 o'clock and 7, and tomorrow, amárach, from 1 o'clock and 4 p.m. Okay? Tá mai chun an rolla a dhéanamh nes. I'll do a roll call. If you're here, you can say in seo, and if you're not here, you can say in seo as well. So we'll see how we get on. So if it hían, well, Ellen O'Brien agus mother ní bhfuil dearg an seo. Okay. If it dó, Armin Glancy, Eva Glancy. Níl samú sé sinna ag Glacaport. If it 3, number 3, Justin Quinn, Patrick Hallinan. If it 4, Conal O'Cnávin, David Scott. If it 5, Clodagh Crowley agus Nico McLaughlin. If it 6, Lachlan McGibbon, Murdoch McGibbon. If it 7, Liam McGibbon, Rianna Nicéala. If it 8, Anne Harrigan, Tom Jane, inseo, éintach. If it 9, number 9, Kai Fukushima agus Hanama Kimura. Inseo, welcome. If it 10, Erin McGinn agus Oran Keown. If it 11, Aidan Hughes, Hannah Lyons. If it 12, Caitlin Mannion agus Matthew Nevin. If it 13, Kieran O'Slathera agus Keelan McGrath. If it 14, Aileen Murphy agus Teresa Cully. Agus if it 15, Madeline Winio agus Maggie Clessier. Okay, so sin an rolla. Okay, we'll start so. Umahor Ivda Hean, competitor number 1, Ellen O'Brien agus Murren ní bhfuil dearg. So búla bosca Ellen agus Murren.
Make sure all drawers are closed. Yeah.
gur míle maithagad Ellen agus Murin. Ivre dó, number 2, Aaron agus Ava are not competing. Ivre 3, number 3, Justin Quinn agus Patrick Hallinan. Okay, so bula bus mór go Justin Quinn agus Patrick Hallinan.
míle maithe Justin agus Patrick. Na chéad umthirí eile, next competitors na Ifrigh Cahill, number 4, Conal ó Cnávín agus David Scott. Was it an seo? Okay, búla bus go Conal agus David.
Mahadan sin chonol agus David. Na chéad Mhoriala, next competitors na Ivida Shea, number 6, Lachlan McGibbon or Murdoch McGibbon. Well, Lachlan and Murdoch and Are they here? Ivida Shea, perfect.
Gur míle maithad an sin, Ivra Shea, Lachlan, agus Murdoch. If any competitors haven't checked in yet, can you just please check in with Berkeley Gavin over here to my right? Okay, if you haven't checked in yet. Okay, O'Chéad Umahor Ella, na Ivra Cúig, number 5, Clóda Crawley agus Nicole McLaughlin. Well, Clóda agus Nicole na cha. Okay, Bula Bas Morga, Clóda agus Nicole.
gur míle maithad Clóda agus Nicole. Na chéad umthirí eile na Ivra 8, number 8, Anne Harrigan agus Tom Jane. They here? Anne and Tom. Okay. Can I just do a roll call for a second for number 7? It's number 7 here. Liam Makibun and Rina Nikeli. Number 7. Outside. Okay. We're just waiting now for Ivra 8, number 8, Anne Harrigan and Tom Jane. Okay. Right, so Bula Bus Machine Anne Harrigan and Tom Jane. Yeah, they'll give us a minute. Okay, here we go.
Go míle maithagad an sin Anne agus Tom. The next competitors now a chéad Mhoriela na Ivri Shacht, number 7, Liam Macibún agus Rina Nikeli. So we'll Liam agus Rina and Sha. Okay. Okay, so Bulabas Mór Mashinga, Ivri Shacht, Liam agus Rina.
míle maith agus Liam agus Rihanna an sin. Na chéad Horiella, next competitors na Ivranui, number 9, Kai, Fukushima and Hanami Kimura. Which is the job? Are they here? Oh, perfect. And while we're waiting for them, can I just do a roll call? Number 10, Ivridze, is Aaron McGinn and Oran Keown here? Number 10. Number 14, Ivrid Cardeg, Aileen Murphy and Teresa Cully. Agus Ivrid Kudzeg, number 15, Madeline Winio and Maggie Kleslier. So we're just waiting for Ivrid Ze, number 10, 14 and 15. Okay.
Gur míle maithagad. Na chéad amthirí eile, next competitors na Ifrid de, number 10, Éireann McGinn and Oran Keown, which is the are they here? Oh, Éireann agus Oran, bula bus mór go Éireann agus Oran.
gurmachgi Erin agus Oran as an cushion nua an kunde an rún. An ish ibre héineag CC Cushran and Worry, Aidan Hughes and Hannah Lyons. So she's a chocolate show. Now, Father Toshi the chocolate consortia Rahime Trijan Rolla Arish. Ibre Doyag as on Bratton. I think they're here. Number 12 from the UK are here. Number 13, Tipperary. Number 13? Okay, very good. Number 14, CC Lagan Gorman. Number 14. Agus Ivra Kuichag as St. Louis Sot Entia. Ivra Kuichag, St. Louis. All right. And Shaw Ivra Henya Ganesh, CC Cushlan and Wari, Aidan Hughes, agus Hannah Lyons.
Gurmahagi Édan agus Hannah as Cushlan and Wari. Sonish Ibra Doyag as London, CC London, Cochlin Mannion agus Matthew Nevin. That's the chocolate show. So Cochlin Mannion agus Matthew Nevin.
Is buchas a sin Kathleen agus Matthew. And is every trídeag CCE baile I chumín Cundar Tribedaran, Kieran O'Clatera agus Keelan McGrath. No, agus fadastá Kieran agus Keelan ag teach constáte glíime rihime tríd an rolla ríis. Number 14, CCE Lagan Gorman, Canada. Will she an seo? Ivra Cúiteag, CCE, St. Louis Irish Art Centre, Missouri, on US, sin Madeleine Wonio agus Maggie Kleisler. Will she an seo? Carcador, and ish Ivra Trídeag, Kieran O'Clatera agus Keelan McGrath.
Just turn this cheese. Gurmahgi Kieran agus Keelan as Tipperdarn. Anish Ibra Cúiteag, CCE Lagan Garman, Canada, Aileen Murphy agus Therese Cully. Aileen Murphy agus Therese Cully. Ibra Cúiteag, CCE St. Louis Irish Arts Centre, Missouri, US. Madeleine Wonio agus Maggie Kleisler. Ibra Cúiteag. Okay, so other than 14 and 15 now, all the competitors have competed. So I'm going to do a final call for competitors number 14 and 15. So final call for Ibra Cúiteag, CCE, Lagan Garman, Canada, Aileen Murphy, Therese Cully. So Irish, CCE, Lagan, Garman, Canada, Aileen Murphy, agus Therese Cully. All right, final call, the Ibra Cúiteag, final call for number 15, CCE, St. Louis Irish Arts Centre, Missouri, US. Madeleine Wonio, agus Maggie Kleisler. Irish, Ibra Cúiteag, CCE, St. Louis Irish Arts, Missouri, US. Madeleine Wonio agus Maggie Kleisler. Yeah, so sinna Ibra Cúiteag agus Cúiteag, níor chulamud wahu. So leishin, we're going to declare the competition closed. So Gramina Mahagi, thank you all very much. Yeah, Gurmahagi done Immerhori Guler, thanks to all the competitors, agus freshen na multori tagan in na Cathy Kirk, as it's asked Kunda Wienahan the Cathy, agus Ryan Hackett, agus it's asked Kunda Chiron the Ryan. So Gurmina Mahagi, agus Margaret McConnell, agus Jacinta, Therese Fagan and Shaw, agus Anthony Kavanagh, Shelley and Rivershaw. So, and Buichas fresh, and thanks also to the local volunteers at Taig Torch Ara Donadorshi done. Agus
Bríchas fashion the Well, a chuirde tá Beirte fós híos an ardan ag leabhart leis an slua agus mar a thula sibh wai an sin tá Comórtais sin dúnta bhí rá amthór listáilte sa glár nach bhfuil ag ghlachapáirte in neamh. So thuúla mar rá leagan déag an neamh agus meascán go uirlaisí, meascán go cheol agus hahan sé go mórlam tá cinnte gur hahan sé leh thula mar port rialaní cornfií bís leanan agus baheas ar nóig ceol i Carolan a chlustáil i meas na bort sin in neamh. Bhí sé go hálinn agus tá obermhór le déanamh ag na multóirí agus mar dúirt Beirte an sin siad Ryan Hackett agus Cathy Kirk atá mar bhultóirí agus iad an sin ag chur agus a cúta bhanis le fáilteach céthúthirthaí lo a bhaile churn an Irish Independent. Well, tá muid consúil siar a chahanis ar na homothirí go léir a bhí sa Comórtais sin ceol Beirte Síntir ag Fleadh cheol na hÉireann 26.
Well, a chuirde thula sibh an sin na chomathirí go léir a ghlachpart sa Comórtais sin, Comórtais Síonsear Ceol Beirte. Sco a chaidán, sco a cheol, ní héanaí na nachhuiléon deatach bán fachta going an seo sa studio sa waterfront email ferste. Mar sin, táid consúil siar a chahabh Comórtas a bhíon sa in sa tómra chéine, sin Comórtais Síonsear an ráach léis.
Would bin agah na homóirí a ghlachpáirt an seo inné sa Comórtas rá gléis sínsir, Comórtas sínsir ag Fleadh Cheol na hÉireann agus nói be í Abigail O'Brien as blá clia a bhuaig an Comórtas ára sin ar an fíf agus tréis líamhuid óchrí le Abigail. Well a chuir den níl an scéile tagtha cho fadaling go fólach go bhfuil na multóirí ré ach ní fada uing na turthaí sa Comórtas seo, Comórtas Ceol Beirte. Fad támuid a fánach branóid chun cín mar bheabhrúdíobh céna Comórtais eile a bheith á sruthú beo a going an seo ar trad TG4 ar YouTube agus ar choltas.ie ag leathar trééis sé héin beag Comórtas an bhanjo, so ní bheith mór an ama agah gon lón a réiteach bíigi ré an sin ag leathar trééis sé héin go Comórtas sínsir an bhanjo, Comórtas na crite faoi 8 ag a 5 Mad in na mórach ba mud liv ag na bannaí céilí faoi 2 ag a 10 agus Comórtas sínsir na mannaí céilí a tacht chomh beo ón Waterfront an seo ag leathar trééis sé 5. Well, anis tá siad arálam go bhfuil siad nach mór ré chun an scéile ógurt cé a chórthas ló a bhaile churn an Irish Independent ag Comórtas sínsir Fleadh Cheol na hÉireann i Ceol Beirte. Tá muid chun dul síos go dtí an tardan anis áit a mai Beirte Gavin ánach tá mar aireantí an seo agus éistóid le Beirte agus leis na multóirí agus le meabhradíobh arís go riad na multóirí Ryan Hackett agus Cathy Kirk. Tá Beirte a déanamh a bhealach anis go dtí an microphone. Seo chomh anis Beirte Gavin. Now, the part you were all waiting for, na tarthaí a ógurt agus na dúisina a brunna. So, tá inis chun gréich ar an Birch Multóirí, Cathy Kirk agus Ryan Hackett chun teacht chun státe. Well done to everyone. That was an absolutely fantastic competition. So I'll crack on with the results. So in third place today, it's Erin McGinn and Oren Kuhn. Second place today is Kieran O'Slatera and Keelan McGrath. That wasn't second. And first place today are senior duet champions for 2026. It's Liam McGiboon and Riona Levili. So gur maithagí Cathy agus Ryan agus sin an Comórtas críochnithe agus cógáirdeachas duna himreathirí go léir agus cógáirdeachas duna butchery. So congratulations to all the competitors and the prize winners. So tá muid arás an seo arís ag lehartar éis a héin don banjo, the banjo over 18. So we're back again at 1:30 for the over 18 banjo.
Well, a chuirde thula sibh an sin na buatóirí an chéad áit ag gol go dtí limnach agus an chlár. So, líam mac gibún agus riana ní éili. Bhín limnach agus an chlár ag ngéir chuimhlint san umíocht ach bhíidir ar san amáníocht go leiscéil ach bhíidir le chéile inniuh cógáirdes lótha. Sa dara áit as chun de hipperdáran Ciaran ó Slatara agus Cíle McGrath agus a tríú áit as chun an dúin Éireann McGinn agus Órán Ceoin. So sin é, tá an Independent Cup nílas go mai sé go limnach nó go dtí an chlár tam cin go sé an dáit. So cogáirdas leo ríist, tá muide críochna an seo anis ach ná himig í ró ada uing, ba me de rais ag lehartrééis sé héin don chéad Comórtas eile, sin Comórtas an Vanjo, Comórtas Sínsir, agus ba me an sin níos déanaí go fóil ag cuaige clog don Comórtas na Crite agus tá a goibh go maiid liv amórach Comórtas na Mani Céilí faoi dóigh ag 10 clog agus an Comórtas Sínsir ag lehartar sé cuaig. So sin é go fóil wenge bí gí ráisling ag lehartar sé héin don chéad Comórtas eile, slán go fóil.